Sredstva MMF-a su tema dnevnika i u nastavku o raspodjeli novca i o tome nadzire li se rješenje govorimo upravo u nastavku sa guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine, Senadom Softićem. Gospodine Softiću, dobro vam večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, vidjeli smo u prilogu da nije bilo nikakve odluke na upravnom odboru Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ko treba da donese ovu odluku koja se spominje nakon današnje sjednice Savjeta ministara o distribuciji sredstava? Što se tiče upravnog odbora Centralne banke, nije ni predviđeno da upravni odbor donosi bilo kakvu odluku, niti je to u mandatu upravnog odbora. Upravni odbor je dobio jednu informaciju koja se otprilike sadržana u tome da nedostaje odluka koju je najavilo Vijeće ministara svojom odlukom od 23. aprila. Ja sam tu odluku donio, ona je objavljena u službenim novinama, odnosno glasniku, u kojoj decidno stoji stav 2 člana 2 da je predviđena posebna odluka Vijeća ministara o raspodjeli sredstava u skladu s pismom namjere. To je nešto što je u ovom trenutku napravilo formalno pravnu prepreku da Centralna banka postupi u skladu sa ministarstvom, u skladu sa potpisanim memorandumom. Predsjedavajući Tegeltija spominje posebnu odluku da se čeka i govori da u stvari da postoji ta odluka. Vi kažete da ta odluka da postoji, da ne treba ništa više. Ne, tu odluku nismo dobili. Ako predsjedavajući je potpisao, neka i dostavi. Centralna banka će u roku od sat vremena doznačiti sredstva na podračun entiteta i distrikta Brčkog u procentima kako je to već dogovoreno. Vi ste već nekoliko puta tražili da se ova situacija riješi. Kakav ste odgovor dobijali od nadležnih? Mi smo u stvari 3 puta pisali decidno, pozivali se na ovu odluku Vijeću ministara koje mi formalno nikada nismo ni dobili. To je bilo 30. aprila kada smo tražili promisornu notu. Izvršili smo 2 urgencije 4. maja i 15. maja u kabinet predsjedavajućeg Tegeltije, ukazali na tu formalnu pravnu prepreku da Centralna banka ne može da postupi u skladu sa potpisanim memorandumom i u skladu sa aktima koji određuju ulogu fiskalnog agenta Centralne banke. Nismo dobili odgovor. Evo da pojednostavimo, šta je sada u stvari prepreka da bi se ovaj novac distribuisao? Prepreka je ta upravo posebna odluka o raspodjeli sredstava. Sve ovo što smo čuli, sve je to na bazi verbalnog saopštenja. Smatramo, ne smatramo i tako da. Centralna banka radi odgovorno, profesionalno, u skladu sa procedurama, poštujući sve odluke, poštujući zakonske odredbe. Mi tražimo samo pisani akt, pisanu rečenicu koja će nama dati za pravo da možemo da djelujemo u skladu sa procedurama. Evo, član predsjedništva je najavio i tužbu, odnosno iz Ministarstva financija iz Vlade Republike Srpske su najavili tužbu protiv Centralne banke u ovom slučaju. Da li je to moguće i u stvari kakav je ishod moguć da se desi? Gledajte, ja to ne bi komentarisao osim da ponovim da Centralna banka radi profesionalno, odgovorno u skladu sa zakonom, tako će i ostati. Vidio sam prilog da ministrica kaže da su poslate instrukcije, ja zaista moram da potvrdim, međutim da istaknem da je instrukcija o isplati došla faksom juče u Centralnu banku. Tek je prvi put juče stigla instrukcija na koji račun da se doznače sredstva iz Ministarstva financija Vlade Republike Srpske. Nešto ranije stiglo iz federalnog ministarstva, još ranije stiglo iz Ministarstva financija Republike Srpske samo ko je potpisnik instrukcija, a distrikt Brčko je dostavio isti dan kad smo potpisali memorandum. Znači ima tu jako puno formalnih stvari koje se mogu otkloniti u roku od 1 dana. Pozivam znači, da to riješimo. Gdje je onda nastao taj neki problem, ako ga možemo tako nazvati? U odluci Vijeća ministara donešeno je 23. koja je formalno napravila prepreku, formalno pravno, da Centralna banka uradi u skladu sa potpisanim memorandumom. Očekujete li da bude sazvana posebna sjednica Savjeta ministara o ovom pitanju ili? Pa to se može riješiti i telefonskom sjednicom. Jednostavno da je donesu u tekstu kakav jeste u nekom drugom prijedlogu, mi ćemo znači vrlo brzo, ja očekujem da će se taj dogovor napraviti. Ne vidim zakonskog ili pravnog rješenja drugačijeg. Hajde još samo da podsjetimo kakav je dogovor, kako bi novac trebao biti raspodijeljen? Dogovor je napravljen u skladu sa memorandumom i pismom namjere. 61,5% ide federaciji. Istina piše tamo sad stoji 10 kantona, Republici Srpskoj 37,5%, 1% distriktu Brčko. Od 648,1 milion konvertibilnih maraka. Da, evo još sam da zaokružim. I još nešto, molim vas, vrlo, ja se izvinjam. Sredstva se trenutno nalaze na depozitnom računu Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Oni su vlasnici računa, nije Centralna banka. Mi smo znači samo fiskalni agent, čekamo odluku, čekamo neki nalog i to znači vrlo brzo možemo da riješimo. Gospodin Softiću, hvala lijepo za ovo razjašnjenje situacije i što ste bili gost Dnevnika. Hvala vama.